Кадерле дуслар, бүген без Кытай татарлары белән бергә Ярдәм мәчетенә килдек һәм шуның турында репортаж карап китәбез. Birinci nokta Elif. Onlar anda mene şuların bitirisini alıp geliyorlar da bana Elif'ini gösterdiler. Min eytem hazır indi harflerini ilerini bitirirsin kaf, kaf harfi diyeceğim. Allah sırası mene birinci şinşini koyuyorlar. Andarısın min eytem mim harfin mene bir iş dörtünü koyuyorlar bilen biz minalarını yazar gayretem. Mene şu şıydı yok şisti toçiye mene karağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mene hazır indi alar minga munda yazarga deyiş bulalar. Mene min alarga aytam hazır. Alif nindi? Birinci nokta. Alar izlep tavuk birinci noktani yazalar. Эту работу делала совершенно слепая девушка, первой группы инвалид Линда. Она к нам приезжала несколько раз из города Парда, Пермской области. И за это время она сделала очень много работ, которые мы подарили нашим гостям. Здесь у нас на нашей выставке есть несколько работ нашей Линды. Это вот эта работа подсолнух. Вот такой красивый чайник. Смотрите, вот это тоже она сделала. Хайран калдырды, бик мотор ясалган. Һәм гаепле балаларга, көз көрмей торган балаларга да бик ихтибар кылынган. Алар айлап келип, Кур'ан окыйлар икән, ятлыйлар икән, билип вакытында кайталар икән, аларга да азык берәләр икән. Һич кайда юк мондай ахваллар, мондай шарайытлар. Шул хайран калдырды безне.